Пришли сюда мы малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски, и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски, и твоей любовью мы согреты. Мы входим в классы ежедневно. Родная парта, стул, тетрадь. Английский, русский, рисование. Смогли бы много рассказать. Мы с вами пели и читали, играя выучили нас. Спасибо, школа дорогая, ведь все науки — это класс. Школа, школа, двери распахни. Hello, my dear students. Welcome to our English lesson. The school named after Valentina Tereshkova. And your English teacher will be Abdulkadir Kızı Gulbarchin. Grade 6, Unit 8. Our new theme will be the past continuous tense positive negative question form on page 135. Objectives of the lesson: students will be able to know how and when do we use the past continuous tense, to learn new information about theme, develop for skills. Демек, балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаттары силер өткөн чактын улантылганын кандай, качан колдонулуун билесиңер жана жаңы маалыматтарды аласыңар. 4 көндүмүңөр болгон угуу, жазуу, сүйлөө көндүмдөрүн өнүктүрөсүңөр. So, my dears, how are you today? Are you fine? Are you ready for today's lesson? Let's cheer up our mood. I love my dear pupils. I love you very much. And do you love your teacher? I think so very much. Балдар, бүгүн кандайсыңар? Маанайыңар жакшы? Сабакка даярсыңарбы? Маанайыбызды көтөрүп, сабакка даярдыгыбызды жакшылайбыз. Суроолор менен сабагыбызды баштайбыз. How we use it? Why we need this tense? How do we form this tense? Деген суроолорго маалыматтарды, жоопторду алабыз. Good to know, to be. Singular forms, plural forms. Демек, балдар, биз өткөн чактын улантылышында, улантылган өткөн чакта биз to be'ни колдонобуз, бирок to be'нин өткөн формасын колдонобуз. Мындайча айтканда, тагыраак айтканда, was менен were. Качан was, качан were. Was'ду биз жалгыз формага, а were'ну көптүк формага. Мисалы, I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. For something that continued. Демек, биз муну качан колдонобуз? Бир кыймыл аракеттин өткөн чакта болуп, бирок улантылып атканында, мисалы, he was working hard every day. Ал күндө аябай каттуу иштеп жаткан. Биз ошондой эле with verbs that show change этиштер менен колдонуп эткенбиз. Ал мындай өзгөрүүнү көрсөтүп өткөн этиштер менен экен. She was spending money quickly. Ал акчаларын аябай тез коротуп жаткан дейт. To form the past continuous we add. Демек, биз улантылган өткөн чакты да сүйлөм берүү үчүн төмөнкүчө формуланы колдонуп эткенбиз. Subject plus was were plus verb plus ing. Сүйлөмдүн ээси was were менен этиш жана ingни кошуп эткенбиз. I was talking in app. For example, she was exercising.
Demek bул жерде сүйлөмдүн ээси was жана etиш ing бар. Ал эме көнүгүү аткарып жаткан болчу. Ал эми терс маанидеги сүйлөм берүү үчүн subject plus wasn't weren't plus verb plus ing. Сүйлөмдүн ээси wasn't weren't анан etиш ing керек экен. For example, they weren't helping us clean. Алар бизге тазалоого жардам берген эмес болчу. She wasn't listening to anyone. Ал эч кимди уккан эмес болчу, угуп жаткан эмес болчу деген. Ал эми to form the interrogative we had interrogative or question деп айтсак болот суроолуу сүйлөмдө. Биз биринчиге was менен were'ны чыгарат экенбиз, анан subject, анан verb, анан ing экен. Was it snowing? Кар жаап жаткан болчу. Was she working? Ал иштеп жаткан болчу. Демек суроо бергенде алдына was менен were'ны чыгарып коет экенбиз. Let's practice. Балдар, эми силер менен биз бир аз практика жасайбыз. What were you doing деген ырды ырдоо менен. Let's pay attention. Why were you not sitting at home? What were you doing? You weren't on the phone. Were you walking your funny cat? Were you using the internet? Were you watching a film with friends? Were you at school? I don't understand. When you phoned, I was watching the snowdrifts grow. When you phoned, I was watching the snow. When you phoned, I was flying with snow in the sky. When you phoned, I was having a magical time. When you phoned, I wasn't sitting at home, so I couldn't answer the phone. I wasn't walking my funny cat, and I wasn't using the internet, and I wasn't watching a boring film. I was doing a very exciting thing. When you phoned, I was watching the snowdrifts grow. When you phoned, I was watching the snow. When you phoned, I was flying with snow in the sky. When you phoned, I was having a magical time. Азаматсыңар балдар. Let's pay attention to the glossary. Келгиле эми жаңы сөздөргө көңүлдү бөлөйлү. Raindrops, жамгыр тамчылары. Knock the door, эшикти тыкылдатуу. Hot summer is finger, кимдир бирөөнүн бармагын урутуу. Take a shower, душ кабыл алуу. Phone was ringing, телефон чалынып жаткан. Демек, балдар, бул сөздөрдү мен окугандай кылып кайталап, жаттап жөнөтөсүңөр. Бул силердин тапшырмаңар. Дагы кайсылар тапшырма болот, алдында көрөбүз. Your homework will be to do exercise 4 on page 137. Learn new words. 4-күндүгү 137 беттеги экен. Демек, кандай аткарабыз? Complete the sentences with the past simple or past continuous. Демек, сүйлөмдөрдү өткөн чак же болбосо улантылган өткөн чак менен толтура экенсиңер. Мисалы, биринчини карагыла. My mother was sleeping when I came home. Кашан ичинден туура чыгарасыңар.